صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. Mudah ni, cepat kan? Sempurna dah baca doa, kait ibadah. Baik gerpang gerpung, dan doa kan gerpang gerpung. Mana dengan denguntan huruf, mutukar-tukar huruf. Kalau macam kan? Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa li ala salawati hafidhin wa li zakati fa'ilin. Dan tu mau baca amin dah ikut. Baca. Jid, dah menunjuk berteratur. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa ala salawati muhafidhin wa li zakati fa'ilin. Ya. Tajam jid. Apa aturan berada? Tergantung wate tamapai, wate tekalan pun wate tamapai pun banyak. Ini tergantung ini. Lalu kan tak dengar mudah-mudahan. Tak dengar awal tak kajit jemun. Jarang tak hantam talop ni. Mian nak tekalan mian. Ya, main kan dua gai kele di beliau kan kajit tu. Akan ingat ada awal. Macam pi hana teratur. Ya. Ya, kita ulang tabah-tabah je no. Ya, kita ulang tabah-tabah. Dan baca dan ikuti ya. Coba Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Coba. ولفرائضك مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين عند tahan sedikit ikhfa ولما عندك طالبين ولعفوك راجين
وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وي nggak ada mat ya. وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائلين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. Jadi soal tambah, mau tambah itu terserah, ya. Mau tambah boleh. Mau singkat, ini ke singkat. Kemudian Subhanal Malikil Ma'bud. Coba dilihat halaman 107. Sering baca, macam-macam orang baca kan. Subhana Malikil Ma'bud, Subhana Malikil Ma'bud. Ngomong apa-apa. Ya. Coba dilihat bacaan yang sempurna, yang sebenarnya. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi baca yang sempurna. Baca itu subuhun kudusun. Dusun-dusun dulu kan. Bergabung anak buku kan. Anak ke belajar. Ulang-ulang mafai kan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul Mala. Macam-macam ramai. Jadi perhatikan. Jadi sesekali sebelum Ramadan diulang. Dilihat. Jangan salah baca. Untuk dapat cepat. Jud. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Agak cepat. Kita gabung. Tak mana tim zikir jadi tim zikir. Jadi kalau kan irama zikiban. Ni ukuh nak leh.
habis pertemuan tu. Mereka nak tim zikir. Ya payah jok ba tim zikir cara baca. Ya. Lihat kemudian kan dibaca alam kan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya. Ya, betul baca. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa dhukhrina, bukan wa zukh, bukan zai. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, bukan wa syafi'ina. Yang sering baca dedang ipudang baksya wa habibina wa syafi'ina, kamu tukar dedang yang tas dedang fi yang dedang kan sya, wa syafi', bukan wa syafi'ina. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Jadi semangat jamaah ini. Pada dah baca Mas solat tarawih kan santai-santai tapi untuk semangat. Ya, di fadlan minallah berarti ya. Iya mah. Salat tarawih rahimakumullah. Salat tarawih. Salatut tarawih. Ya sallu. Itu dah cak yang biasa betul. Cak yang biasa salatat. Salatat tarawih rahimakumullah. Jawab biasa as-salah. Kemudian kalimat fadlan minallah. Coba diperhatikan. Ya. Lam baris tanwin jumpa dengan mim. Itu dengung. Fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmatan minallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian Pak Al-Badrul Muniru kan hana sering dah baca tengok kan? Hana sering dah baca Al-Khalifatul Ula kan? Yang di masa kota. Jadi cocok yang biasa itu. Taulah dia buat fadlan ni perhatikan baik ya. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmatan minallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ajin yo Ramadan insya-Allah. Cik tunjuk tim selawut, tim zikir. Pelemah kan? Ibu ulang. Supaya mungkin nak perubahan macam mereka buat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.